Thaki sa puzam bao hậu ki hết dinh na pelum gol se kase ui Moreh Chikim Veng ngâm bom lên tô la ole paya khang lâu che so le lum ma khang dom te pe lum go se akitan tai chikim bang ko ngam bom len tu la Jmft Sam Pau Memorial Football Tournament hey tha ban tha se khongin Tolman han nan sang dingin selung kito in se khom dil dil te aha zo zo chili chang pa ki pe di zo lei kon na ko kai ko lo du bang ko te Lo pinala zangai na dim set hinjing kapa theng ta nei kapathen lol hinna e piu nang man na hije na masan na min theng lo ki sang tan ka thang wa he heche le se bol no kahin bol na wa hin moi nam lo helin tu ni chan ge in ha dung lin kang chal lin tu ni nyong achai na program te homang thea kom ji bin jong namin sang tan ka thang wa tu dun he pa tu ne hung ki chem ding na cha te ho jo se lung sunga nang man nai tong in lang kina ki bo tam nam lo hela Pichi ka bol hawi ki ngai lut na le kilung set na kun be na hi zo theina dingin ni pi ho zong
boinam solo na ding akichem hoyong boina solo na ding lam kai te hoyong hin pan pin lang akichem ning mi pi hoyong nei pan pin bin lang boinam lo hela ka pharo hi ke ho dei bang helawa nang ma ma pui na jala ka jo theina diwa pan pin ngai ka thunga te dol cha phathei bo pi rang ha chung nu ka pakai so min ka thun ne he Aumin langai ta ay sa apiu nunga baby ngai kim chunga jang ki pa thu ka hin sein avelin ama zalin pathen ka thangwa in jule ai mi te hin ipi e ho society sunga ikipat na pen wa hi pathen gel do na avela ai nei pi pau pu son khulun ama chunga jang ki pa thu ka hin sein a hi e abanin chalu hitin welcome speech hi pu palal haukip Secretary Village Authority aman phat hin kilading kan ti me tuni date 18 October 2021 the second late Jamkhopao Memorial Football Tournament closing ceremony program committee hon ahin got ni khowa pansa boina lo hela program te ho mang the ayum jevin hitabang phat pha ai piu ha chu nung pathin ama sapenin thangwa nai pe ne chule tuni closing ceremony program lol hin sading le jam haidinga program committee in deituma ahin ko akhana pu chief guest ahim anina guest of honor athumna functional president alina chief host chule VIP hall le invited artist ho chule media partner ho chule pu pai pe team P4 ho le chule tu chung ki chip lam kaya pang ampel ho chule tu ni final match sa ki chen ding Lando FC team le Lucky FC team ho chule tu ni program lo thin sa nga hung ki khom u le naw mi pi ho zau se imuna na to ding na boarding u boi na khota ta na hin dal ha wa tu ni program lo thin sa ding na hung jeu win ama sa penin na chung chewa ki pa thu ka hin phongin ki pa thu ka hin pon to ki hanin khaza naw le kalien naw salam ka hin pewe kay phat chanchu tan te ka ki pai abanin chalu hitin introduction of VVIPs and presentation hi pu thong zathang vice president ke CKY sin ahin la pe divin ka hinti me ama sa penin hitabang phat phai pi ba ama san pathin thangwa na pi hitin ki paum ta in tuni the second late Jamkhopao Memorial Football Tournament 2021 closing ceremony hongkal song ho jau se guest so hin VIP ho hin chule invited artist ho hin media partner ho hin chule sala thanga nu le pa un le nau te ho jau se na bon sau chunga amasan ki pa thu kan sei masan he tuni ni kwa guest sai ni ko ho hin chule VIP ho boina za chom jong le ai boina tam ta hin dal ho wa khosung le Veng sung ai lo le Chikim Youth Club ngai lut zala nang kal son za lovin avelin nang ho zo si chunga ke pa thu kan sei kinin tuni ni kwa hung kal song zamta ge so hin chule VIP ho phun do na le ke pa thil pi phat som cha hin ning katin amin kan sei do hung din do hele ho sapi le ho sapui lung se ten ke pa thil pi na hin nei pe honin tin akhan na dunia chief guest ai pon piu zam ta tu let pau ho kit honorable minister YS government of Manipur amanung se te ni hung din do piu le ki pau min te memento sim do na hin nei kate the second late Jamkhopao Memorial Football Tournament 2021 organized by Chikim Youth Club memento. This memento is presented to Sri Let Pau Hokip, Honorable Minister YS, Government of Manipur, for gracing the auspicious occasion of the closing ceremony of the second late Jamkhopao Memorial Football Tournament 2021 as chief guest on the 18th October 2021 at Ngambom Lentul, Chikim Village, Moreh, Tingnopal District.
with base compliment from Chikim Youth Club. This is yung hinghiin. Abana ho hi abon sa tutsang ho yung kibang sap ding hi ziin. Abana ho hi kan simlo di ipan. Abana tunia guest of honor ipan PO pu and inaucha General Secretary MCM Moreh lungsit tan hung ding do le ki pawminte. Abana tunia functional president ipan PO pu LS Sei Kuzang Baite General Secretary KCA Tenopal District lungsit tan hung ding do le ki pawminte. Abanin tunini kwa chief hosa ipan PO pu thanglal ho ke social worker lungsit tan hung ding do le ki pawminte. VVIP sokan pa masangin tunia chief guest ko pule pau hokep Honorable Minister YS Government of India ain nei pinan kilhon PGin ain nei pi jong hi tunini organizing committee in ki parthil pin nyau cha khat kanai no mo bin lung se ten hung din pi ule ki pawmin te tunia VIP ki ko ho hi atam thim jin amin ho hi abon jaken hin sim laleng khai khanin din do sa le hon hung so ding hi jin lungsi ten tunia VIP hung kal sung ho yom na chi ba ko nin hung ding hui tin chia chun idin din na wa ki pathil pi hin nei pe jing wing katin pha na ki no thim jin na gom lam lam ni bo lu hi tin mi pi hon ni he thi mu bin lang lungsi ten VIP so ito na ba kunin hung ding do le han ki pawmin te presentation na kichay to kilhanin tunia dinga introduction kam presentation inay naw hichan chung hintin hichin chung chuna tunihin sainum thamkhat kanayin chupiam tia hela tuni ni kwa chief guest ko zam ta pulet pau hoke Honorable Minister YAS Government of Manipur ama ata sa taong ha te to kilhanin tunin avelin organizing committee minin ki patho chomben ka sainum kinin china chungchona tunin ni kohin organizing committee min ki hilowin khusung Chikim Youth Club minin sainum khat kanayovin chi ka sainum chu pi hamitia hele tunia hong kalson pi naw kutol hong chulun na khusung program hong ha nahi ama sapin hidingin kaging chain hito kilhon chun tuni hin ji thoin kisai tho han lang hele mi pila MLC yong kisai do mai the hin jong le ji thoin ipi ham khat kapi no movin ai pi jo yong le tu hin kale khaji hi kaji ban na lai hi jin chom chakha eninga avin tin anjo zet le chi vai kun lang hi jong le du club mina le kha khat kapi no movin hi chi le kha hi athu chu tamta sei lovin Chikim Youth Club min hi chalai khusunga tunia football pe na diu ground hi alit na thei chana ahoi na thei chana sim hoiding akingai tu in hi cha hi
ikithu video nge na hin a hang pia them khat kain se hin hiong le anjo phat le kaji tho pau chu ji tho in ma khona hin hang lu lovin katin pha no hum ka sat le hi chi chung hin tin tu chung pha na introduction chule presentation kain nei na chung chuna committee min le youth club min na kong din na ka holim na chan chung hin tin min hi na in chei khil bol khelo ma le kingai damute te ma phat chan chu tan te ki pe ki pau min ki pa thil pi na le introduction ho chu e nei tavin tun abal chalu hitin hi cha hi special number pu len jung ho kipin a hi nei di hin hi chi aki chai le ene kigin pi divin speech functional president le guest of honor in speech hading aban le ne kigin pi divin ka hinti me tun pu len jung kahin kawe nia kin kan sa ding hi golnop ni khu hi jong le hausa poin requisition bol dung zoya pu zam pau ala chaina aupa aum talo pu zam pau ala chaina pu zam hugin hichala e ho khutol hausa poin ala chaina la hi kain sa ding hi e chi opening ni khon jong ani ki sign he jong le pu zam pau kin ki bol chung chang hi ja chu avela kan sa ding hi xin ô hùng in ôi hình tên kia sẽ ta đón lại gian mong dia giống lung ta ghé phá lâu bên đi lại rồi sáng bông là na lệ tay ô ana e nung nai hiểm nung vắng ana xin xuống xin vào hôm kia chúng mang lại tận nơi lâu hàng đã lại rộn sáng lung min đã số hiến lễ dâu na niệm thăng va na cồn thao thang lấy hình năng yêu dình đô ngập hụt số về tô ban tình hồ cái bề gì bằng khổ la ya luôn hiểu ấy chút gì ta xin sung gam sung xin vai na ho ma chen lung min đón đầu sáng mòn sáng hay ta nghe ô ta e lung lai hiểm lung vắng na xin xuống riêng vào hôm kia chúng mang lại tận nơi lâu hơn đã lại rộn sáng lung min đã số hiến lễ dâu na niệm thăng va na cồn thao thang lấy hình năng yêu dình xin ngày nu lệ bên trên tình họ vẫn đi nghèo lại khăn khổ lung ông lắng gì số ba ngày nay
chúng mang lại tận đã hi lâu hơn đã lại rộn sáng lúc mình đã su hiu lệ dâu na nhầm thăng và na cồn thao thà nay hình lòng yêu dinh sinh số dấu lâu mình thô nụ xin vai thao đã dòng lệ xuân chung găm nô má ngây mê số mai mù đêm kỹ xa ngây ngô so là nên không đi ô anh đã nung lại hiền nung bóng na xin xuống riêng và hôm kia chúng mang lại tận đã đi lâu hàng lại rộn sáng lúc mình đã su hiu lệ dâu na nhầm thăng và na cồn thao thà nay hình năm yêu dinh min la zong angai the na sapa zong vet nu mam the na hi abanin ji peu hitin speech ni hong ki zam di hi ji chun mấy thầy phong cái hiện lâu gì chun functional president ban an say chai le guest of honor hong hiti hi ji chun functional ban an say chai le lung sit ta akoma to hon akoma guest of honor pa chun na hin be pi divin ka hin team kit ni tun speech say dingin pu functional president ka hin kawe pan masa in hitawang phat pha ap wa pa pathin ka thang wa in sule masa in dunia helai mana chief guest ai pen piu pulek pau hokip honor minister YS government of Manipur sule guest of honor ai pen piu pu nausa MCM secretary sule chief host ai pen piu pu thanglal hokip social worker sule VVIP ang ki ko ho zo se sule hichi pu yam pa memorial trophy football tournament committee ho sele ho sapile ho sapu hin zute ho hin sele alam nama lai organize na panin la a sele lupu pai pe lam ka pa na chi sport ngai lu na zala committee na hin ko ang la theiwa mi pi sulim thaya ang o hi ya la le ki pa pi min sele ang ki khom ho zo CVIP ho hin sele audience ho hin na bon sa chuwa ka jana salam kan pewe bamin mi ona se na chun mi ngol hon bola pen mi se na ve ti ke wang kanom poi mi ha hon bola pe hin mi ching hon ve no he ye chun chi ki pam ta chu zamgin le loinu hin chi chikima jute hon puyam pau let jam pau memorial hi akum si le kondak abol jingowin games and sport ball ki hi thilnu me pu in ngai lu nam lo le bol lo diu hin sele hi tabanga games and sport ball ting le iza kai pramazo si hi chỉ là những ngã mà chỉ là tu nhà ông hi ngô này lập điều tam cái tiền hin thiên long xin in mấy lẽ đại cái họ in sport thì họ hay tam mang thế đi nằm bên cái palm cái sẽ lệ dễ nhiên sẽ lệ
hitabang games and sport ho hi conduct ki ball mo sa ki ball hi lo ting yalin games and sport na hi akichim hin ya sport na lunglur ho hi izar ham khana sapang khangdong ila gol hang akichim ho hi ta sa a khamna thia ko na izar ham khana ven do ding ka ging cha in tuni hilai muna Chikim kêu sa hi po in Moreh Kimbela hin Molzol hin Sahilang hin MYC ground na hin sule St. George compound ground na hin high school compound na hin sport hi chi la jingin ka gela ka he si ball hi na gini lo wang chun au nai san ho elo le ta bang sport ball hi ka pa za le jing ki pa pe ni ye jan tu ni ke yong bilai mana i ma hi yong lang lam kai hon helai mana functional kan ai pan sa na wa ka ki pa in bol theilang kan ei pun yong le organization committee hon tem khan na man theiling chun thilpi nom kan ei in so le ke chi lam kai hong win tin ki san piu le chu ke ma tu sei ni chu chan ngui ding da nei tan phat sat la ding yong ai thei pon i chu ki chem ho yong anga la lung ka ta sanin kanunga tu sei ding tam tam ji in tuần lâm cài tiêu hồng lăng chi hòm sa hồng lại chi những đạo tiêu lăng cái mà speech cho chân sai tăng ti cái mà tôi xin cho chân tăng ti cái vậy ahan wa maktada ngasigi thoramasigi chief guest obiriba kai khumna matik charaba who led Pau Haukip, Honorable Minister Yas Amasung Water Resources Government of Manipur bu nolong nei kai kumna bu chari loinana asigi thoramasigi functional president obiriba inau LS Sekojang Baite General Secretary Kuki Chief Association Tenokpur District Chief Host bu Thanglal Haukip kusui kai kumna bu chari loinana ngasigi thoramasibu sinbi riba organizing committee kunna sigi chief adigi hoige village authority member khudima aduga ngasi lakliba hoige honorable minister ga loina pirakliba official khudima VIP ngasi invite phangdana lakpiri bu khudima aduga ngasi hormasibu yengbigadoriba we spectator khudima digi sanagador ba team mani sigi manager sing sanaroi sing brand amasung electronic media gi china khudima kusu nolong ni kai khunda buchari akhoi gi yamba laikhidraba jangkhopaw akhoi yam mun khangna jaba yam nungsiba yamna chu phaba misakni aphaba mi ai basi ishorna pami haibuduni ishorna pamdana ma khoi rakta ngasi leitre adu magi imung manungna magi afaba mayamdo ningsingdana ngasi tung koina mabu ningsing nabagi damakta ngasi jo ani rak subo ina the second led Jangkhopau Memorial Football Tournament sinbi duna khoi hogalak liba naharol singda sana khonabagi lamda he ne inot amba pibagi damakta MCM ge maikai dagi ngasigi tournament asibu sinbiriba organizing committee amadi village authority bo haningai laitana thagachaba phongdokchari manipur ase sana khonaba da yamna maming leiba yamna phaba adugumba india gi manungda state amani mayamna power house ni nak kaina jo hainari aduna hojik horaiba sanaroi sing maroi na ngasigi sanaroi sing su ahakna appeal tawjaning badi sanaba haibasi akhoi hakchang phaba discipline leiba kanglup amaga nungsi chanaba purakpa khakta natana akhoi gi ju kari haitare sanabasina akhoi ngasidi akhoi gi imung manunggi nungai yai phaba leiba ki mingchat purakpa lamju mayam koiba yaba adugumba khudong chaba ma oirabani
aduna akhoi sanabasida sugumba tournament sida thawai yaudana game spirit leina discipline leina sanadana manipur gi maming leiba player amamam oirakna naba honabiu adu iba taragadi akhoi leibak ki adagi lamdam sigi su mingchat porakpada natana imung manungi yamna hayeng kanaba oigani haibasi thajai aduga akhoi gi ngasi yamna nungaijabadi ngasi gi thauram asigi chief guest oibiriba sar letpau akhoi gi youth affairs and sports paibi banina sar na jumori gi ji yam hena thawai yaubi adu Moreh gi ju matung ta baji hena thawai yaubi raga akhoi ground ji basu sangat piba Moreh da lairiba adigi surrounding villages da lairiba sanaroi sing jigi akhoi gi hena inot pina naba impetus pina naba khara hena akhoi gi Moreh gi lamdam sida ju khara sangat sagat pada khara mieng chingchan janingi sargi aduga ngasigi sanarabisda team manina thoiba ngamba adudi akhoi laibaki wani team spirit laina game spirit laina fair play da sanabiu nungsi janaba sanabasina nungsi janaba Moreh da purakpa oirasunu haibo famje thambaga aigi speech matang se tension jarage toina organizing committee da msing gi maike gi angamba khajitang donate tawjage ana organizing committee gi abarin chalu hitin special number kiti zong le special mong adinga hi P4 team kahin ko ina hi Thaki sa puzang pao gi hetsing na pelum go se kasi Chikim Veng khung am bom lên tu la Một bên không một cái. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
langai ta ai sa pivin let's football atiena la chun akisei ma bangin P4 team hin t-shirt akisi movin hi chu zathum thum a hi in lungsit ta P4 team ki thopina nei na cho PJ divin avelin ka hin team e abana tuni adia achai na pen speech chief guest pan hin nei video hintin speech sa ki chai le inspection of final match hung hidi hi in hetia hin team te ni lungsit ta nei na ki gon peding in ka hin team e I request both the team to get ready while the chief guest is delivering the speech. Tun speech nading in chief guest kahin kawe. Ama sepenin dunia kecil lead jam Kupau Memorial Football Tournament lah. Hung Tha stay side tau piu. Thôi ba President Tidiham Secretary pa zo hongin chule functional president ai pan piu ku se khu yang bai te chief host ku thanglal hoki chule chi photo la mo po na ne photo ho sapu hin team ho hin mi pi ho zo se ka ngai lut na pen pe masa pen ben he tournament ball kiti hi mo aki ball the yang hi pon tha le zong lu din som le pa lu din yong le khang thai ja tham khadin a hin ko ki sim phat na dinga adi de ne ho border town hi lo le ai jong a thang je jup thowin Sapang ho hin kho hi kichip gol se a isi mu hi no te paten chi khumi piten nan bolu hi kan ki pa pi ma ma jeng ven kichi hin sapang hin kho za ram khat apui zang ding in kata asani ne tu lai le se da hin kichip gol se a jong ki wa na the a hitan asang pen pen le mi langai lut pen chu kichip na hin tax song income tax song player ho hi kingai dam ji hin tuni player ho sum tam ta ni na umole claim nan bol the di we kichip hi ka coach ho khadina sin masang chun ke ong football kan kichip min kan tha lain practice na ball pe rule na hin kho mi zo khanai lo tu chunga hi mi ka zo te de ta practice na ball deu nong ka chep te ngole ka hin khon mi ka lal ngai poi mi ka zo lal kha poi ti ani ka chep deu ti confidence build up ball na dinga chu ka hin kho hin mi ka zo lal kha poi ti a khon ni ka chep mu ball long ki ball khel lo he ti in a til khozi it's football hi hen ma bangu chun le sit chunga hin ki chip na goal se tam pita am jong le football ta banga hi ta sa exercise hading om poitin China 5th century khanga China te khon ground lane ta khara army battalion khari football khara pi wa goal rong anom lo heti a choi shot pen chun mark amu carry ball shot pen chun chu army fitness training la a ha pe na ana za football chu tu a he modern football he England te na hin la awa football he ape alum di he aki khuina piece som thum le piece ni a hi lo le alum the ta poe ti ven await ding awamin FLOZ 5 await a hi lo le agi azan be ang le leng tu the poe ti ven hiti chun a side team som la khat an ti ven hitin goalkeeper homen tu a hi rule khat noya ki chema hitan hicha hin
khang tha ho e hol area Moreh area khang tha ho ka til khung num chu tu chung ni thum ma sanga chun United Arab Emirates India team represent bowling in Manipura konin golang sagi ta khan do no min under 23 ka ki thangat pi ma el ka ki pa in e ho jong am ho sanga thim mo hi puvin haidol me ho hi adi achu practice a hat je bovin e ho hi ke ang bol wat je jivin talent chu thing lang mi han kini zo hin kot chona sedana chu nang sanga talent ni je mi yang me the a hin nang sanga practice ha bol zo na sa le mi na lel mong de hi tin chu talent long chu hinan practice ha bola I bol le talent sanga chu ki hokal the hi ti chu player ho ekitil khong no mo hin tin thu tam ta shading awomin hi jong le phat hi ong ke no thim phat hin hi chi goal se na bol hi lo hing jam jing win lang hi cha kon hin khang tha iza ram khat kham na the thil phalowa ko na ki ven do nan hung pangin tin inam sungwa khang tha ho phat chom na ta tournament hun ta han tin wai lang ka tin ken jong youth club ho organizing committee ho pe thopi na kham som lam kai khala ven nang hatame lame tilo wen da kala khat pe ring ka te sule achai nine in zone emite he apet pe la program gong te he bin lam kai pa chun application kaji akim lai he tin a hon ti le ground shape ning so akim khat kan pi di le ke lo min ai pe yong le yol za ma do tin e pi lo the ham ko ve lang le ichi e ground hi to asanga ne khat lien jep thia isim na di win ken jong tu ni hin pan kala de ti na se dok pi bin kate ka ki pa chief guest ako na tilkhaw na to kipa man AP na zalvin na machunga kipa thu kahin sein tuhin inspection of final match le kick off in edu hitazin the team 10 ilung sit ta amay langa ne hindin pi divin kahin team inspection hi abon na chalanga guest houses in lung sit ta ne na zui pi divin kahin team Ole paya khang lo che so le lung ma khang dong de be lung go se akitan tai chikim bang go ngam bom len tu la se FT sam pao memorial football tournament ei tha ba tha se khongin
dễ là chơi là kia là kia chén ai cũng làm phải là hơi Ông Jin mà sang yên na program học đồ na mang ngồi tin security report can bowling the second Jmft Memorial Football Tournament 2021 match data secretary report list and we shouldn't give balls at mong list those who had admitted till that 16 teams in total teams from Gubako admission ongin chila chun 16 la achun divided by 4 group hi li nong ki homin chu a apat d chane him chule number 2 chi sunga tu chung tournament sunga goal ki khum to zat mong sub total Jmft sport sunga goal ki khum to zat mong hi le 149 a hi 149 aban le tournament sunga teamwork la goal khum tam pen le al home pen number A team goal score tampen chu hile team adinga na FC Lendo akum do zat le 21 total aba number B na top goal score home pen chu hile CKYC akum do zat 3 only aba le match khat sung CCA goal khum tampen na match only one match during all sports number of yellow card in total yellow card tournament sunga yellow card team zo sia kuna muzak momong hi de 35 ahin group hi A to D apanam angki home kenta to in 16 la achun team somli in amu in sila achun team ni in amu pore hi yellow card tammu peng ahile DMFC Dinesh Memorial Football Club chile team som lugubla yellow card mulobe chu hile number 1 JMT group D abale Solam FC group D amani in yellow card sports tournament sunga amulo be hi chikile best team award kitile team adinga discipline hoi pen ti ham amo award hin in ke vakomi ni hile organizing committee in SWYC Social Worker Youth Club amo hi pido na cha amo hi minchun na anita we 2nd October to 18 October 2021 sunga tournament sports sunga record ball do chanju tantin sekil seval kingai da model ga ki pai tai conduct lawa program dung ju am ki cha je min ke pa to saina chu anavel chun ke ma pang in ama sapenen tu chung the second let Jmft Memorial Football Tournament na emission hung ball zo se chunga ka ke pa na sang pen salam kain bol ma sapenen he pathen in damnai pewin date 2 ke tu ni tarik date 18 chan ge gole dai tam ta hang kai jong le ikichem na sungwa goju dai kai imacha boinam lo hela dam sela tuni final chan ge ehin poilung wa ha chunu pathin chu thangwa hoiten adi sanen tu chunga gesa final opening ni anang closing ni hi jong le akemin pha ho zo se hi ke ho thanup sangin amo athanu mu bi nei le ge so chunga hin ka ke pana sang ta ka phongin chukele player ho jong pha le hun timing ki pidung zo yin koi ma phun chin lo hela ihung pan no wa chukele player ki ka jong complain kitile hichi akiche me hichi ki chempoi ai lo le ti complain ni ma cham lo hela team ho zo sen jong discipline nei ta nong ki chep na sung wa hin ong ki ve nei le na bon chikai ve na team so kai win na ki chep mo hoi so kai jin referee ho jong a team so kai win a hoi so kai win nei le a player ho le referee ho chunga jong ke pa thu kan sai na he a chaina ka sai nom chu ong long ding
ตัวอีบอลก็เตียงเลยอินนี้ต้องมาว่าให้เลยเราสองเฮียเนี่ยใครนี่ก็สุรินินตินพุจิลังเลย11ทำคณะอินบอลเตียงเลยกลุ่มว่างเฮพาเลยนี่คูดุงซุยนพาลงกับปีนตินไอ้นไพรส์ว่างเฮเจกับเฮที่ดันดึงไอ้ตาเอ็นสมจงที่ดันดึงไพรส์จงที่ดันดึงโควิดกินเลยอีบอลเตียงเลยไอ้ตาจูรูลิงตลอดว่าไพรส์นั่งทรอฟี่จงละบอลไอ้ตาที่ดันน้ำจะบอลไอ้ตาที่จูตัวนี้ยาวขันเอสเฮาซาขันหินนั่นเลยคอมมิตี้เชอร์แมนหินนั่นกันพงโดนูมินอากิตเตียงเลยจะสร้างอาตมโจเลยหอยจ้าอันนี้ก็บุญเทนเดียววินกลัมหัวฮันนังเมมโมรัลทีมหัวจังเลยพัฒนาปันนิลาเดวินกันทีมินตัวจงไออันนี้ก็มันจะมานั่งฮิเลตัวจงไอดีเอฟเอมอร์เรฮดปีนันวยาเก็บบอลให้อินเซอร์ติเกนว่าปีเทหินคือจังเลยอากิตเตียงเลยองเก็บบอลเตียงเลยดีเอฟเออัมฟ้าให้ปีนันวยาองเก็บบอลดิ้งเจเตียงเลยจนเซอร์ติเกตปีเทหัมที่องจูลำกายหัวตัวหุ่ยกิจมันเต็นจิตลังเตียงเลยจนเฮ้ยเสลาอันนี้ก็วนโซ่แกเดิมวินเพลย์โรเลยทีมหมอยกเสียทีมนากันไหนยันก็จะปานะคอมมิตี้หัวบอยเลยองเลยตัวจงคอมมิตี้หัวอินพัฒนาปันไอ้ปันหัวว่าคิดตัวเสลาโปรแกรมหอยจ่าลาที่หัวที่คอมมิตี้หัวจงก็กิลงตัววินคอมมิตี้หัวจงอาจงกิปาทุกเสียนอาใจนาตุนาเกียสุงหัวจงสิจงอาจงกิปาทุกเสียนอาลิงเล่าอากิวานามาเลยเกเทียมูตินก็ใส่นูมิจันจุตันดีก็เก็บไป The second led Jmft Memorial Football Tournament final อากิใจตัวกินเท่านี้ตูพัตตาเฮprize สอบดอกนักกินในดีวันกันฮัลโหล prize สอบดอกนักกินในดีตัวกินเท่านี้สอดกันอาการบอลดิ้งเห็นprize มาสับเป็นindividual award หัวอันนี้หัวมาสาวหิติน individual award หัวยังหัวปีดีวินตัวนี้ทีมหัวสายพันพิวผู้ทางนั้นหัวเก็บ social worker มานี่ก็วุฒิตัวจง Jmft tournament สุงาดิงา best goalkeeper Mr. Uttam jersey number 1 Lucky FC Johnson Jmft ama khela la thai diung mang am talawa hile abana chakin utin athumna ding in individual award best player Jmft 2021 best player jersey number 11 Lucky FC Emerson Mr. Emerson Team award langa Jmft 2021 best team SWYC Social Workers Youth Club tung se tanong leo chung phante Jmft Memorial Football Tournament 2021 champion goes to Lucky FC.
bang pati ka mukit ka sibin, talagawin na impijing tabin tin, pagkaya sa mga gong tabin. Hey, amen.